Alfa je posjedala jednu količinu materijala koju nisu ostvarili prije rata za, mislim da je za Njemačku bilo, i to je bio jedan fini velur za prekrasne ženske, vrlo nježni, onako roza, naranđasto, ljubičasto, neke pastelne boje. I trebalo da se rade od toga ženski kaputi za zimu. Međutim, pošto je to jedino bilo što je moglo utopliti vojsku, da tako kažem, onda se napravila jedna ogromna količina vojnih uniformi koje je vojska nosila. Mislim da ona jest njih na neki način utopla, ali nije nimalo bila praktična u takvim bojama za vojsku. Dosta uniformi je rađeno na mašini na nožni pogon, jednostavno bez struje. Radilo je dosta ljudi, ali vrlo naporno. Vrlo je teško takve uniforme proizvoditi. Bilo je dosta uniformi od deka, humanitarni, koje nisu mogli da traju duže od 10 dana jer su se rastavali, jednostavno nisu bile planirane za takve stvari.